Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan sirbiti gaget, numinalem kamet ngagbartek. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Awanin ni tatang mo, anak ko. Ay, asawa kaya, paya pinanawan da kami. Gusto, nanang. Inaldaw kayo ng agsangsangit. Paya natay ka, kat saan tayo paya nakabayad ka nagiti utang tayo, ijay kantina. Jay utang tayo, ijay Bombay, kadya utang ay, tayo. Ay, unay kamutan anak ka. Nakamatamot amin ang anak ka utangan. Ay, katpudnumat nga may nanang. Kababain, nagadudag iti tao. Mangagda nga ado ti utang mo. Wan nga rod Ninana nga talaga. Pero may ngagladlading Hoy! Asin na tinaturat ito. Pibinda tayo langan. Nimot Uncle Fredo day jag walwalay jerwar. Kasta unay manon abartag na. Ingkanawaan ni Fredo nanang. Tayo tuloy ko tiyag sangit. Ala, ngam di mo dakdakamatan dagiti utang niyo Ibabain mo na ti pamilya. Ay, Fredo! Ay, nyatar aramidam. May sakamit ngawan babain na. Ay, di na nang naya. But ngaglaang madangit nila tao. Amom alas night ni bayaw mo. May kakit din, anabarbartag. Ay, kung kaya man niya. Ay, dahil patak matananang. Ay, pasensya ka, Ruba. Pasensya kayo na. Kunakan ka saan ka nga agbarbartag no may kabakilamay. Ala, agawid kan, taing ka maturaw. Nanang, ina ko nag-eskwela. Diyan ngay allowance ko. Ay, anya ngay ti maitid ko, anak ko. Kat ka itabtabon ni tatang mo. Kasano nga tibiyag tayo itan no kasta, nanang. Ay, Jack mo, Annalyn. Sapay kayat ko pa imot nga ro ti makaturpos iti kurso. Pampanunutak pa'y nga rod. Ama sapul samot nga agsardang kapay laang. Gapo ka di taawanin ni tatang iso asumardang ako nga agadal. Kahit pangalaan tayo ngay nga rod iti kwarta apagadal mo, anak ko. Imbag kumaan no si kalaang ti agad-adal. Ay, upat kayo nga agiskwela. Ay, jay pa'y ngay kanan tayo nga inaldaw. Ay na, agsakitan ti ulok nga agpanunot. Agpatulong kayon akan nga Uncle Fredo, nanang. Imbag day jay tawan pamilya na. Kan ado ti kwarta na ta kontrakto. Nay, apay ngagdiritso ka ngay di ta kusina, Dolores. Nanang, mangkita ko maitimakan. Diyak pa'y ngamin nangal daw. Apay, awan makan, ije balayaw. Ay, pirme, nga agrigrigat kami itan, nanipod na baluak, nanang. Iso nga ron nga imayak dito'y balay, takayat ko akasarita ni Fredo. Day off na ita, ngam nagmalmalam nga awan dito'y balay. Taapay nga awan? Sa dino tinapanan na? Ay, katnapan man nakiinuman, akadagiti babarkada na. Ay, una yan. Dawatak lako man tinom na akwarta. Ay, sayang no arak laeng ti pangigas-gastusan na. Ay, naanak ko, baknang kumaitan ni Fredo no saan amang martag. Katwen mag, nagagat ngagpaiso ang mamartag. Ay, agasam nga ti sweldo na akas kontraktor. Wala, nakagatang ko man itilugan na, kan adda kumapayin bukod na balay. Padasak tuman akasarita no agawid. No mauray mo Rabiin ton nga agawid ay jay. Ne, siga mo tinang ilugat iti ridaw manang. Umunag kan, Fredo. Ay, unay mo ta.
Nagrabi kamutan nga agaway. Ay, kat, anya nga ron manang. Gagangay ito barwa. Apay ngay, agilad kamutlatan di ta semento. Nabarta ka nga ron. Ay, Fredo, iso nga inuray ka, ta dumawatak kuma iti kwartam. Kwartak? Ada ay kwartak? Ay, si kapay mo't abaro, ti maibusan iti kwarta. Nan, kita akman ti wallet mo? Dita. Kita, Puro matresibo ti karga day ti wallet mo. Nay, ay, mapispisang pay day ti wallet mo. Ay, una yan. Awan ngagpay so kwarta na. Ay, nakabangko nga ta. Winaw, inggatang nalaang iti arak. Ay, sayang pay, no inggatang nalaang iti arak. Aray, gusto pa dahil trabaho tao may kapay mangal daw. Pangal daw na ya. Ni, gawin. Pasado 12:00. Ay, sana pa mabisin. Di mo la kaya't apanawan mo dahil trabaho mo. Inta ka manganan ije karinderya. Nagngina ijay. Nangina nga. Kano sagsi 50 ti budget meal ijay. Idanon kulangan ijay balay, tibisin ko. Ay, unay kan pare. Kuripot ka. Sika pa'y amakaaw-awat iti kadakkelan aswil yung tagkuripaw. Ingkakat manganan, tani. Ur-urayin da kan dagiti kakadwa. Makaamu ka? Day tati kayat mo. No kayat mo ti mabisinan. Nanang, anya ti sidaon. Damagam kanya kat ur-urayak nga ro ginatang mo asidaon. Anya kat ni nanangan. Siyak manan ti gumatang. Siyak matla siya kung ti gumatang iti sidaon. Ay katay niya ngay nga raw kat si katyada trabaho na. Kat no kagat-gatang ko iti karni ti baboy idi kalman. Ay so sanakaw. Idi pailan na palabas a bulan dayjay. Agkabaw kan sa mutan. Idi na palabas a bulan. Katwan. Gimatang ka kumamutan uray galungkong lang. Awan kwartak. Mga anakon, ano sakti agsida iti mantika ken bugoong. Ay unay ako ripot mon Fredo. Pangip-ipanam ayay ti kwarta manakaw. Na, may sakis aber. Apay, asino ti gimatang? Katsyak Wow! Buo alitsyon manok pa iti pulutan. Aginom tayo ita. Total, Sabado intun bigat. Nagturod ka maagumatang iti kastak ka ado arakay, kan pulutan. Ay, kat, no maibaws, gumatangak pa ya. Sumagtukaw kakit din, tarog yan tayong tiagsyat. Awan, jaket yung minom. Agawid taur uray na ni misis ko. Uray na ti swildok. Isukat ajak kayat ti mga sawa. Tajak kayat agastusan ti kwartak, itijak matkapkapin ano. Kahit aglaklakay ka nga ruden abaraw. Nanang, kasaritang meten ani Fredo. Tatulungan nakman namang paadal kadagiti anak ko. Padasek nga ibagaken ko na. Ngamjak maikari ama kumbinsir ko anak ko. Tamumeten ni Fredo. Arak lang ti kayat na pangigastusan iti kwartana. Ay, sayang mo't ti kinagagat na no kasta. Sayang ti pagbambanugan na. Dento pa'y makagatang iti sidain, may. Nagimot lakit din. Wan, dakkel ti sweldo na, ngamawan maururnong na. Kunak ano ibang bangko na ti sweldo na, nanang. Ay sus, imbagak maten kan kwa na dayta, ngam dinak dengdenggang. Mga sawa ko mga ruden ano kasta. Asino nga'y kumati mangayat kan kwa na kat artek mal. Fredo, mapanak maki-birthday di takaruba.
Kat mapan ka lang, ananang. Naa. Nagdakelan na butilya ti arak day tasangsangwam. Wow! Litson samot day tapulutan mo nanramanak man. Pulutan ko lang day tananang. Anyakat ni nanangan. Ala, ingkakat maki-birthday. Ay, mabainak ko mga rod ang mapan maki-birthday. Ta sa anak mo't anaimbitaran. Mapan kakit din. Kat mangyawid ka iti karni asidam iti makabulan. Tapno saan kan nga agpagpagatang kanyak iti sidaam. Paray, adamang birbiro kun ka di tarwar ti opisina. Asa ino paray? Balasitang mo't. Chicks mo sa mo't. Ne. Awan mo tinar-aram ko. Ada ka no magkaya na nga ibagakan ka. Anya ka no tinagan na? Ay, nadamag na. Ingkan, taur urayan na ka, paray. Ibagamlatan nga awanak. Ingka kidain tayong bagak nga da ka. Kasaritam laang mo't. Analin? Si kamat gayam. Un, Uncle. Naggapo aki di eskwilaan mi. Kahit, apay adim magas ka dito yung opisina may. Kuha ngamin. Agtis kami ngamin. Kot kasapulak tagpauna iti tuition ko, Uncle. Awan kwarta ni nanang. Iso ana panunot ko. Nga umay mangibagakan ka. Nairanamot nga awan kwartak ita. Awan ka di apulos, Uncle. Awan. Adu dita pagdiskitaran nyo. Uncle, nagadumot nga minan ti utang ni nanang. Saan min nga mo, no sa dino pa iti pagutangan mi. Sa anak-anak ka isaang tanaibos ti bagas. Naibos ti bagas? Nagbiita na naibos. Ay, kagat-gatang ko ay di namin sangal daw. Ay sos, manula ang mat akilo di ginatang mo nga ay. Saan ay amay sa kabandi ginatang ka? Ay agtala ka man si Capri daw. Kanuli mala ang akilaw. Imay pa'y ni manang mo aduluris dito'y balay itay. Kat dimawat iti bagas. Maasyanak mo, tawang kanu ti kanunda. Iso nga inted kon ayan na batay. Ay unay mo't dagitan a pamilyan. Itay laeng, imay ni Annalyn iji opisina. Dumaw dawat iti pagtuisyon na. Ay kaasi da nga rod mo't. Iso ako nakken ka. Tangay awan mo't pamilyam kandakkel ti sweldom. Tulungam ka di ida. Anyakat ni nanangan. Gaputa awan pamilyak. Awanan ti pangigastosak iti kwartak. Ay sos, arak laeng mo't ti pangigasgastosam iti sweldom. Arak laeng aya. Arak ken pulutan. No dagita abanag awan na pulos reklamaw. Ngamno kanen ta, nagado a reklamaw. Ingkapay lang umutang dita kantina. Kano mo dadakkel ti sweldom. Ita, ibaon nakpay ama panumutang. Kasano nga muda? Istoryaan nyo siguro niya, nanang. Anyakat ni nanangan aya. Amin labanag. Ichis-chismis yaw. Umay ka pala umutang dito'y kantina kat adda magtrabaho ni Fredo. Ay na, jak kayat ti agsaon. Taagunget tumanon di anak kaw. Kat no nagdakkel ti sweldo na, di nakalamay katangan na ini ti bagas. Kastay na kunakaon, jak kayaten ti agsaw. Awan mo't pamilya ni Fredo. Saan ka kuman nga umut-utang nga kasta? Kasla di mo mo't am-amaw ni Fredo nga anak kaw. Wala, amamok. Pasaray minalam nga umay gumatang iti arak dito'y kantina. Amumagayam. Ibagam da ito'y kankwana. Awan serbi ti gagayt, no minalam kamait nga agbartag. Ay na, amu na daytan. Tainal daw kumot abagbagaan. Kastala ti biyag Angam sayang ti kwarta na. Nala daw kay ta pare pre daw. At ngamin na ang over ko pare. Ay na, isardeng mo nga minin ti aginom. Madi tinalabas nga arak. Nagsaw ti saan nga agin inom. Talaga, ngamin na dya ako naging inom pare. Di ka man. Uy! Napanagnikak ngamin nga awan maipaay anasaya at kanyak dagita abisyaw. Kayat mo asawan. Inikat mong tibisyaw. Uwan kano jak pagsigsigarilyon. Ay, nagsingpat ka matunayan no kasta.
Amom, gapo iti panangisardeng ka ung agpisyaw. Ay kada mo na ipundar ko Tanya ko mangay tinaipundar mo. Na ay kayong kakitaan ni Jirwar Puraw mo't alugan day ta nakaparking. Itakla ang makita day ta alugan Nabayag nga nyurno nga mo day ta pare. Kukwam day ta? Ay kuwan. Tam ditulbok ko ani. Kukwam talaga? Uray no aday amas dakdakkel ti sweldom ngem iti siya, pare pre daw. Ay ke nakapundarak mo't iti brand new alugan ko Dituyak laangan balay yung agyan Dolores. Imbag ditaw, tadadag iti apo ko kakadkadwak. Ay nananang, idi pay lang amin nga ibagbagakken ka. Adito'y kan balay nga agyan. Taartek mo, jay kabsat ko akabalay mo. Ay, wun nga raw danak kaw. Pasaray maibusan kami iti kanaun. Di pa'y mangrik na. No ibagam agumatang, agong mga raw. Kasjemot ngamin at talaga ti ugali day ja Alfredo. Idi pa'y lang agpatpatulong akken kwa na. Hanggang pulos adinak tinulungan. Pasensya amlaktan ti ugali na anak kaw. Hanggang ita, tanegosyanti akon. Ay, jakon kasapulan ti tulong na. Ay kat mabalin kamot at tulungan iti negosyo Dolores. Ay nananang, saanen. Dito'y kalaangan balay. Tadyak kayat amarigatan ka. Aramidem kit di ati kayat mo nga aramiden dito'y. Gumatangak man iti arak, tata. Arak manahin ti gatangam. Ada pulutan ko ijay balay. Karni ti baka ko naman. Nasangpetam ka din ni nanang mo di tabalayaw. Saan nga raw? Napanmanan nakichismis di ta kaaruba. Agawid intun madamdama, tama pa nagluto. Ket no inala na amin na nabadbado na. Naglugan ita iti tricycle. Anya? Nagsarita kami. Mapan kanuag yan iti balay ni manang mau. Anya? Nay, apay ngay. Di namat imbagbaga kanyak day ta plano na. Ay, asino ngay ti kadwak di ta balay? Ket no bay amat ni nanang mau. Iso pinanawan na ka na. Ay, saan na mabalay na? Ay, awanan ti agluto iti kanag. Kan aglaba iti kawas kaw. Wanya, gumatang kapay ka di ti arak wano sanay. Ay, saan ang tata? Sige tayo nakasarita ni nanang. Ay na Fredo, jak kayatin ti agaway. Dituya kun balay da Dolores ng agyan. Ni nanangan aya, di nakmat angawon ay ti kasta. Agang angawa kaya mo. Di mo ayan nadlaw nga inalak amin ang abadbadaw. Ay, artek kan tumat ngamin, Fredo. May sakamot manang. Nay, di ka agsawi ti kasta. Manot tawon mon, ang awan pay lang panagprogreso ti biyag mo. Ulitek manan nga ibaga je pagsasaw ako na Fredo. Awan serbiti gagad, numinalum kamot, ngagparto. Iso nga agbaliw kan, anak kaw. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Awan serbiti gaget, numinalem kamet ngagbartek. Tampok ditoy programa tayo. Kasta latibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kasta latibiyag. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.